lafika lezi ngane bantu abasibili zingamawele zizinte umuntu umhleke benganga ngosingishe nje lafika lezi ngane zimbili wangena umbone emndenini wathi awunaleli khaseli selivuka wavolontiya umuntu wanti wathi hayi mina ngizoyithatha lo mfana siqede yonke lento wasashela ngezansi nawe yazi lapho kwashela khona wabuye nesitaputapu uthe ungazelela umuntu wangena endlini wacinga ingane ziyafana phela kasaboni yibe umfana yibe ntombazane waphashaza umuntu emnyango wayesegqoba ingane wrong waphuma lathi lishona ilanga ingane intombazane yayisihambile emhlabeni amen ithi mntanami kuleli bandla wenza isiqiniseko sokuthi uhamba kahle ngoba ushaka ubuya nawe kude njengoba ngikucela lapha abantwana benkosi ushembe lapha abuya khona nami bantwana benkosi omunye umuntu wayeka mlandi lapho ngoba lesi sandle saphetezwa sangena endaweni erongi ushembe wayebona ukuthi lona ngimgcinela ukuthi ngelinye ilanga ngomhla ka-13 kuJulayi 2024 uyomi phambi kwey'hlwele abatshela ushembe uthixo ngelinye ilanga ngoba ngifuna ukusondeza enkosini ngifuna abantwana benkosi ushembe sisondele kuye futhi sisondele kamnandi ushembe ngoba ushembe uyasithanda ngelinye ilanga inkosikazi aphanga lithi angingabheki ngapha bakhokheli bazoyithethi ngihlobo iyagula le nkosikazi isizihlandwa nayinhloko bayithatha abantu abayo bayisebhibisila ikhona inkosi uthi ngolonkosazane ihamba phakathi kwabantu lapha ithi khuluma wena kwenzenjani wena uphethwe yini yafika kumkhokheli yashintsha ebusweni inkosi yamakhosi yahlulana umkhokheli wathi inkosi yamakhosi yagula yakhula umkhokheli yahlula yabhekelela yaphinde yahlula yabhekelela yabuya yathi ngithamlana umkhokheli umkhokheli kakhulu unabantu asonda nabo umuzi angakazawungene uyazi ukuthi inkinga lomkhokhelini ukuthi wazi ukuthi iy'ngane zakhe zinjengoba zingaganwa zingasebenzi zibulawa kuloya muzi akayikhona wayeseshintsha ushembe wathi vele ibulawa khona kodwa wena mkhokheli uzusinde hamba ufike uthatha amakhosikazi nihambe niyowenza ulwesine kuloya muzi nitshela abantu ukuthi ushembe ubani namakhosikazi yaphilela khona ahamba yakhononda amakhosikazi usisaphi kuloya muzi ngoba kuloya muzi kubuye khala igovu kuloya muzi sizowudla ney'nkambi zawo namhlanje bafikelela khona bafike yangena inkosikazi yashembe yangena bawudilayo umuzi basebengena bethi yakha phansi bathi vukana Jesu
khona inkosikazi elapha kuJulayi engawazi uLwesine oluhamba liyothandaza emzini womuntu ubona ukuthi uzophuma uphetheni lapha endlini. Sakhe khuluma induze la zasezulwini ukuthi ushembe uNkulunkulu wakwenze njani. Ithe inkosi yamaNazaretha itiye lokuqala mkhokheli elizongena lizophuzwa nguwe. Bathi ameni ingane zaseyigugene namathe eminyango zangena limbozile ngenethi lele ribbon phezulu elisihambana. Mandela kwangomkhokheli liyashuma wokushukela walubisi washaba ngikune imbili kashukela brown niphuza ushukela brown ngempilo wafaka laphetiyeni washaba imbili ezobisi waliphendula kabili lashuma intuthu labheka phezulu waliwabona impepho mangabe into ihamba ekhaya. Walitshitshela ngesipunu waliphethe kancane walifaka emlonyeni bayambuka. Waphinde walibhatha namhlanje asena mkhokheli asesilungisa umngezo taxpayer. Walishaba ngesipunu laze lathi ugamba ukushisa walijikela lapha emlonyeni baphuma bahamba wasinda umkhokheli abomshana. Amen. Izwe esakhele labashabisa emakhosi amabili Jehova wakithi lakhelele nezwe lasemdletheni. Siyacela Nkosi ukukhumbule izwe lasemdletheni elihanjelwe inkosi enyangeni ezimali ezidlule Nkosi yamakhosi. Siyacela ukukhumbule leli yazwe. Ukukhumbule Nkosi ngoba liyakuthanda. Amen. Siyotshala ke inkosi uma sifika lapha nazi ngabafundisi kithi neNkulungwane ithengelele namabele. Bese kuthiwa ozokwenza izwi uma ngabe sesitshala inkosi ayikuzobe lo mfundisi lo osemusha lo ukuthi nawo kwenzekani manje. Abantu abaningi akaka khona nje uNdunankulu wesizwe khona amakhosi khona yonke into kuthiwa khulume mina. Ngase ngithi kodwa uShembe uyakwazi afuna ukungithuma khona. Nathi mangiguqa abantwana benkosi ngayibiza incwadi engayibiza lapho ngase ngibiza ingoma eye-15 eshabeleni zamaNazaretha. Ithi inkosi yethu simaka ungene evesini lesibili engangihleli nayo esiyazi ukuthi uShasbam ephume ejele sayibonisa iflathela ichipha izinyembezi siyayibuza kwenze njani ithi ngiyambona lo mfundisi ohlabelela lapha phakathi uthi khona ivesi ayithintile ethi khanyisela abadabukileyo ngathi ngiboshiwe kwanongoma ngibulela abantu abayi15 ngahamba ngathi abantu abanginikelela elinda kwafika unyazi wesulu lafika layihlabelela le ngoma lathi phuma wena lapho wenzani la uthi uShembe wenzani lapha wena ngoba laba bantu abayi15 babulawa ngukhokho wakho. Ukhokho wakho uzama ukuyiveza ukuthi mkezeni phela naye ngoba uyafuna ungena emndenini uyafuna ukuya ezulwini. Uthi ngathi ngizokuseni kwasekukhala insimbi ngabizwa ngegama kwathi liphelile icala hambe ekhaya ngihambe ngiqalaza ukuthi abeze ukungibiza yini kanti uShembe uthe khanyisela abadabukileyo.